ruk ruchim an manta tham ve la khosa a mi thil ruwa poi tam tak khoi mau sen khotlang po in an zon aria kumsom ni boy tho senli district paletua Myanmar chu police ten nasa taka an zon nuwa tukin khan an manta aria hi barmarama aruk 125 mangin February thatir khan chongtlang pui khuwa aron thlenga kolcho khuwa bike rule in lak sakani nuwa lunglei lam aron pana puk pui rama khosa in mouse na scooty le mobile pani aruwa mouse khotlang in an zong hialani helai vela ache tlat chung hian tlong le mouse na scooty le bike vela khoi fowa scooty pakhat phei chu kong thanga anor liam sak nge mouse khotlang hian an zong zuya an zui nu in mun dang apana rotlang west lama kalin bi thlama riakte afina tham en kol tu poisa sanga arule shramani west rotlang lam hi an chanchin an lo hriatin VLTF tenen theito ba zonania khosang sang te point theito pin area hi an zongani raltlan kema omlo ho hian refugee ming anti chekhop mai kema hlele ho bok hian an tur le don ani hi ole hi vo in lama safe mizoram an ram posa kan chirange Prime Minister Narendra Modi le ming ong hlang in mo min ong hlang chuan India rama cheng Burma mi sang tam tak a big takin marchak state a cheng te roi kirle atum thuwa puang thudon danin min ong hlang chuan ti du dana le sum le pailama harsana to awanga India rama tlan chia an khole tuite him taka an hole theinan India Prime Minister Narendra Modi nen anin muani karle le pekni som pasari March sangni som panga a hian raltlan zong roi kirle thei be sei ania ming online chuan ramdang atanga lo hote chu him taka an kalna tur ei tur le che na tur siam sak atiamani hei hi introl nan mai maya an ron post ang view maya thu chiang zok re khan comment lama kan lo soidon nia tuna chuan pi vanram chuangi thu zia hi kan chiarange hei hi sangni somni pakhat Burma Democracy Sarkar at lukuma ronral tlante lo don sondan tura MNF Chief Minister kakarna hlea Sarkar mi poimo nen CM office a kan soi ho truma ka keynote address ania kan phut ang hian Sarkar chuan an chin chia ve luklaka an chin chia tlon tling talawani ZPM Sarkar hi chin chia turin karta ila enge a anang kan hriat tho angin February ni khat sang ni somni pakhata kan ram thren om Burma a politics in lumde thuta wangin Mizoram a Burma mi tam tak an ron ral tlana Ministry Home Affairs MHA Government of India chuan Burma atanga India ram marchak state sang ron tlan lu te hi apom lo thule ron tlan lu to te po thon kirle turin North East State Chenka Chief Secretary te lekha in a hriatira chuwang chon state sarkar ina langa pawin adong song theilova mipuin kan lo dong songa kan lo tuam hloma vo in thlengin kan chom dolani Barmaram Chin Hills a cheng te le Mizoram mi te hi unaw chul khat kual kan niya state sarkar in dong song in lo tuam hlom theilo ma sela Mizoram mi pui hian eng ti zong ma thon let kan tum lova hei hi unaw chul khat kual kan ni wang chau ni lovin mani mi hring pui nun na hum him du le dam kho chu a be seya min ron pan tu te lo tuam hlom hi mi hring kan ni na le Christian kan ni na anga kan ti mak mowa kan ngai wanga ni telbok ome Barmaral tan lo dong songa lo tuam hloma atrulang zela chomdol tu chu aramri shul khuwa khotlang tlom ngai polte le ko rante anniya khotlang hroi tu VC le YMF John Group le saphet quarter hroi tu te ha na men lovin an ha to a khotlang mi puite po an ha a ei tur mutbu le bungbel le an mani thil sang te khochung in tina voi thum khon to te khuwa po an oma Burma refugee tan anin sorfu tak mewa Mizoram mun sang mi puiten kan thei angin dolet ve bok ma ila an phuret kan chok zang mo hle ani Burma boy wanga Mizoram an ron ral tlana thlaso manita ramri shul khu a tlan de phei chu sipai an tol hlat chungin an holoka an ron nai chuan an ron tlan le a an bu seng hun le an ran vulte ngai tu in triau lui an karton ani ber is chong tui Champhai district aral tlan za somnga vel phei chu khotlang in thei to palo tuam hlomin relief ke man saksaka zana an hriat lo hlanin an lo hovek lom thu soina chang po an hrelovani hei hi Burma unaw te ze thalo tak ania mani chiliana te engti anga hlunge an ni an hre theilo hi apoi hle Myanmar Refugee le Human Rights and Law Network NRNLN
voina keini poltero te inaki ron luange kan ni ti zona thei ani ya keini le anni du thu ni lova Burma refugee ten minon chimta khuk khuk ki mutmo narmo ane thamle ne ngei turani ya Mizoram in ton hriat du omlo tak kan lo nei to aya rap tha kan tong leang ti a hlo oma MHA thupek le state sarkar sum har satwanga sarkar ina tuam hlom thei bik si lawa wangin Burma mi tenen lo thei lo thila kanin pomchil me ka hian ale lam le lama thatna ngai tu turin HRNL len chuan thei top kan suwa ve a Burma state sanga MLA le MP rual aizola da khom te meeting kan nei puya district sanga refugee din mun kanzir chiang mek zelani Burmaram boina le Mizoram mi puising te lan tlan lu ti hi khovel hriat ani ya khovel ram sanga tangin mi mal le agency Burma refugee trampui du 10 HRNLN Mizoram te chu minron bepop trina local human rights group te ni ma ila Mizoram Burma mi omhar sanatok te kan lo boi pui thin to wangin minron hria a ma se FCR kan nei lo awang le anei to te pon foreign funding chungchanga sarkar lai puya strict ema wangin Renguna Burmese pol pakhat atang ti lo chuan refugee taneng fan ma kan la mudon sak thei lo ani Petila hian UN High Commissioner for Refugee New Delhi lampo in HRNLN minron bia in June tha atangin data kan thon thrina HRNLN chuan economic social le legal lama din munzi om anei na ani ringin refugee status kan du pui thu kan thena ti theinia min si mu wangin ma kan lamek ani Burma refugee status nei tura mala kong hi keini polter ute ta na khir hle a tuna kan tho china po member tin ten poisa kan tho khom tam to hle a sarkar le civil society tang duna Burma refugee tele keini thatlana turani beisein advisor to CM Pusila Ramzavane na high level consultation nei thul kan ti thu kan thlen tangota ani thanem ngai na le rem ruat na in tun hun hi kan thleng ta a kan lom hle e hian sarkar le civil society tho ho na tha asiam phazel po kan beise bok ani Mizoram district tina Myanmar refugee din munthar ber hei hi sang ni somni pakhata an record kha ani champhai sang ruk zathum pakhat longtlai sang kha zasari somli paruk aizol sang kha zaruk somni pani saiha zakwa som pathum na thial sang ruk zanga somkwa paruk lunglei zani somthum pani serchip za som paruk saitual somsari pariat khozol somruk pali kolasi pakwa mamit panga anvain total hi singkhat sangkhat zasari somnga panga hemba ka hian an confirm mi sangkhat zanga som pariat anom boka chungten nen chon anvain mi singkhat sangthum zani somsari pathum anni Mizorama Burmaral tlante din mundik tak khi adanglam renga wangin adik tak a hriat theilova lut le chuk an om reng chung kan thei anga kan lak kho mi atlang puichona diktura kan ngai ei sang ni somni pakhat status khania kumin sang ni somni panga phei chuan mi singa do ni an om arin om to ni Burma boiwanga Mizoram ron tlante hi refugee anga pom hi kong ni in a trul kong khata chuan an mani ta na ni ya kong danga chuan Mizoram ta na ni kumsang khazakwa somre pariata uprising wanga Burma boy khan mitam tak Mizoram an ron tlana India sarkar pompuina in champhai a relief camp te po siamani ya kema omte chu zirlai an ide ubera a trende chu Delhi lam asylum muin an kalzuya Burma ram sipairo rela diklo wangin nun khonom jok beisein Mizoram mitam tak anon tlanzui boka kum engem bozat kan cheng howa Burma mi ten kan khotlanga har sana min thlen na sajia chu kan traveka kati lai khan mu mal taka chin chiana chang kan lo hrelowa tuna chuan ana chang kan hriat atulta ani refugee te hian kan khotlang ti dan phung social and cultural norms san hriat angai unaw po intima ila ram in rel bolna shrana kan omrei to lutuka chu wang kan che dane kan rel ruput mang tam tak ain ang to lova chu chuan a thleng tu tam phur rit asiam sak thein in mu thiam lo na tam tak a thlen theya a thlen to thina a thlen to lo nan ruah man na fel tak kan nei anga yani record mu mal taka om chuan dane thupek ken ko a ol samanga chuipo a ol samzo kang census le statistical data mu mal tak tel lo wa kol reng hi kong sang a fel lo ani trong kam dang in soita ila rangwa mu le phun chong dang piang theilaka kan vena
kanin ve na poimo takzet siya kan don sondana hiang kalphung mu mal le om zeneya omangai in unaw na kan choi vung ringot ani chuan kan ngai tu dan emotion sentiment adang lamin thil thalo zo kalo chuk le mayang hei hi chiang taka kan experience to ani mi khwalin thlafrung lo tak khi engtia ngai tur nge romi bula romi angin ti angai thil te tham anga lang mei chia te tui khura sarua keng kunga in bolte mizo khotlang no ni na kalsan to lain khotren khata tui khura lama refugee te in thlafrung lo lu tuka wangin infect so na athleng lo chau ani refugee te hian sarkar control na nuaya an ni ti anin hria ta tul tak zet kan lung an ti nur hun huna no chu run pui kan kalpui le khup phup chuan a votu in e ka che ti ang main khovel ma kan mual phonon le a hlau Burma boina hian eng chen nge a o don hriat ani lova boina azirina singtel ni lovin anoi tel kan mi khola la tul mai the chu wangin chom dola lo chom hlom hi mi puing kan thlin reng lowang tuna po mizoram mun tina trampuina lut a han tran to refugee nga khu apiang an lungai hle ani mizoram chu India dani na phuara chu wangin Burma atanga lo lut te hi legal person an ni angai legal person an ni lo chuan thon let le nge an ngai khuna the illegal person chu thon let turani mai sia chu tiang hun lo thleng se nu naw thon let thi mizo mi puin duam kan ti lowang mizoram sarkarin en liam le haider du lo po ni se India sarkarin ti tura ati lui tlat chuan mizoram sarkarin ati nge angai thin si Burma refugee te hi dan ang lova an ramron chuasan an niya vak bo satli ani lo har sat na lian tak dam ko chona na an ram chuasan an ni ti lo record saktu hi an ma ni himna security atana thazok ngein arin refugee an ni ti ya hriat an ni chuan mundang entirnan international agency atang po in tranpuina ilo alo kalmu malpha theya mizo mi pui lo tuam hlom na aram bel cha thei don ani Myanmar refugee ten min chim ti UNHCR le khoveli na hriat a tru kan ngai tu na tel nge tur chu India sarkar and refugee chungchanga dan mu mal la nei lova refugee anga pomle don son an ni hian legal person an ingot thei kher lo ti zo na thei ani ya mase India rama hian refugee an renga India po in a humreng chu baka UN High Commissioner for Refugee po India rama anin puna chu wangin politics boina awanga Burma atanga Mizoram lo lut te hi India sarkar in refugee anga alo pom lo po in UNHCR tarin lo hria in lo chin sia se hei hi refugee anga pom tura India sarkar non nan po chuan lam thatak ani yang India hian refugee chungchanga UN angai poimo lo theiti zona a thei boka Burma atanga Mizoram lo chukte ero mizo nen nam khat kan ni wangin har satna ve kher lowang tin anni en kol dan chungchanga thuk tak in rot lovin Mizoram hi olsam takin India sarkar in aring theya an mani lo du lo tu an don lo boka wangin har satna a lowang refugee anga lo don son le record hian India sarkar kan ti phok lek mai ti ngai dana thei boka diktak chun kan du emo du lo emo Burma a boi chuan an lo chuk thladon ti achianga ramri la athuya du alu tlang thei na atam bok humanitarian le namril ru te soilo po in administration le border control a po har satna a omang chu wangin India hi a alat don hrimhrima illegal person an ni emo kan local ringot ai chuan chete tal soi tur an neya keinin kan nei tur ngai tu anga yani refugee angin lo dong song ila boruak ral mun vele an chole du anga an tan har satna angem ti zo na theile a refugee an ni hian ke ma khung khat tur emo an che dan chui reng ringot tur lamani lo kem hi trul kan ti lo chuan sakher tur po ani lowa omna tur mu mal an nei lo emo an omna tur chom dol na ang ani bera trul kan ti chuan a siam thei tho boka hei hi ngai tua soi ho ngai zet ani refugee relief camp lo siam po ni ila mizote bak hi lo en kol tak tur kan lova Tripura atui kuk refugee camp an ti mai po an chep big lo ti kan hriat to kha tin India hi chuan an ho chholam hi chu poi ati lo zo kang refugee tuam hlom kan ti hian an ni din mun hi kan ngai poi mo tur le midang poi an ngai poi mo tur ani ya chu wangin hetiang hen har sana chu siam san lo turin angai the tin har sana an nei ani po in illegal person pum hlum top an ni ai chuan soidan le ngai tu dan kong a zel zo kang engpo ni se mu Moldova don son kan soi hian kanin u naw lo uwange mo kan mangai lo uwange mo kan lainat le khongai lo uwanga ni lo khole tuitan le refugee tan po min phortu dana omani ti hriat reng a tru thilmu mala omle kal hi tu tan po a thazo kani
hetiang ani wang hian mu mal le om zeneya kan lo don son theina na mala tur hian Mizoram NGO emo CSO emo chakle hetiang lama experience nei mu mal kan om lova sarkar a che thi du thu samani ta a chan chu mi molte te dan le thila kalmang shalo an ni wangin India sarkar in refugee anga apom theina tura mi mala malak ngai na shalo an ni veka chung ho human rights claim sakhi thil ol ai ani lova mi hring le sum le pai po na sataka in kai noi ani rotna Burma refugee te hi mu mal tak an ming le ni na kim chang an local na khuwa an thalak ne na chin chia sarkar le an mani kol tur ID siama tha em district chen khata Burma refugee tam na khotlang hroi tu te chuan refugee te chu an omlen du ani chuan in hun pek an ni tur le low number po an po tir to thu an soya district chen khata chon chu tianga khole tui anga pom ngal mai chu thari lo an ti boka heng hi rul khai jok le kalphung in ang tlanga nei ni se refugee te an du na awak dar noi lova da khom na mun siama da khom a thazo ka ngem politician ten an bial chunga Burma refugee om an ngai saka trampuina an petrina alom omvio maselal na le thu nei na ming than na le la na du wanga ni chuan a dot chu electoral rola thuntum na ani yang tute po in Burma refugee an trampui du ani chuan mi pui nol puing kan trampui thin angin village block le district level a Burma refugee committee kaltlang in trampui vek thin ni se refugee te hi awareness kam training arem chang anga pek ni se Mizoram in rail boldan le khotlang kalphung political social le cultural norms le nung changmoi te hril hriat ni se atrul angin skill training te po ngai tu sak ni se an mani tan le Mizoram tan atang kai ve theyang Mizoram aram ruak khotlang le chimlama chentir dan kongzo de po soi atama hengte hi ngai tu na senzui na tlak ani mai the ole kino sei takani azia ga datura himchina kangai ani chungin khaldo po kan ti thau mai theye ramle achunga cheng mi hring de thatna tur ngai tu na atanga lo chuak ve thawani ya ramin rel bol na thalawa pianga mi hring an sual ti hi Burma unaw te a adik na ka muwa kan ton hriat ani boka hi kan ton hriat ni ma sela Burma unaw te hi kan no lova khongai na le lainat na neng kan lo dong songa kan lo tuam hlom dana chiang takina langa kan ton hriat atangin unaw chhul khat kol anga lo don sona ke thei doma dom lovin kan mi hring pui an ni ang le refugee an ni ang chia lo don son hi atrul ka ti ani kan soi ho na enga tanga an ni le ke ni thatlana alo chu kan ni chuan HRNLN chu khotlang le sarkar pui turing kan in huam reng ani